Tala Fou o se whaapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. E to tasi se tama titi wa umale ola, ma le isi to se furufitu o lo mana o mieni ta o tonga mo to tonga le liva, a whaavave ai fo mai e sa ili se tali o le mafuanga, o le pepesi o se wha mai wa a fiai e to tonga o le tino, ta ua mai o le hepatitis outbreak. Ai titi mai pe amale se la wona sfuruiva i la tonga lo a fiai le wha le tonu lea, e a fiai le liva, ma lo lipo tia te mai tito tonu se fururua atu nu o le lalolangi, pe no wha amaria mai le wha la tonga le soifua malo noi na le lalolangi WHO. Na mua iari ai la tau e a fiai le tu ai ngase ngase le Britania, pe ta ibo va ia le maua fo ionisi mai Europa ma Amerika. Fa mai a fiai ta mai ti amata mai le tasi le masina e o i le se furu ono tau sanga na mātutua, mai fa mai e masani na mana o mia le whaia o tau tonga o ta mai te a fia. Lo ta ue le ripoti me le 7 News e whamatalanga e nisi e popoto i mata uputau ngase ngase nei, e ono iai se so tanga i se virusi e masani na iai so tanga ma le flu. Ai o lo wha ngā soro suenga, o a unga o lo ta ue au fiai le fever vai o le tino, le fia ai, whaasuati se turo manawa tata ma le ti ngā o le manawa. Wali patia le so le tau tino o le au onanga le uba e moni sa au fia i ni whainga tau whaasase e whaatatau i lapata inga i le whaale au ngā ina o whainga malanga i lunga o lana ride sharing app. O le unga leo se suenga na whaia le Australian Competition and Consumer Commission, le ACCC, leo lo latu a veina le upa i le whaamasinonga. Whai mai deri po te ro whina wala ngā tatau na tu uina i eise whaasaranga e 2.1 miliona. Ono lewa mai a io ina le upa lo na solia o aia ingo tu la fono tau consumers a Ausetalia lo na winga o le a whaataria lo se wha i unga le whaasaranga ma le whaamasinonga. Whai mai le vāo te sema lua whase furufitu se ia o mai a se tema lua wheru sfutasi sa whaai no aia le app lea a le upa se whe au tau whaasese i le taimi e tau mawhaiaia na pāanga e wha le au ngā pe cancel se whai ngā malanga. Ua wholofola mai le New South Wales Teachers Federation o le a whaiara lātou sol te te e le asaluru le vasa fau ma fuai o lātou tutongi. O lātou whatangaina fo isui o le lātou Federation e anga i ese mga ruenga po loto ao a onga pe a whai eulu whale atu se sui whai pule i loto ao le lātou a onga. Whamere President o le Federation wale eise isi ngā yoinga ma whaina whai ai a ngā i loa i le sol te te. A whai e le tutongi a whai a onga i le tutongi ala ngā tatau o le a le toi maua whai a onga o lo mana mia. Whai mai le Federation i se suenga sa whaatino wailo ai o le se furu wafe o whai a onga na whai e le suenga o le iwa se furu paseno i lātou iana o lātou tau tinoane e le o lava tutongi o lo tutongi nai lātou. Ai fitu sfutolu paseno i lātou iana o lātou whaeloa ua whainga tā tele o na whaatonu ngā ruenga o lo whea ngai ma lātou. Whai mai le Premier o le stete na te malamalama i popolenga o whai a onga a o le whai unga ua whai e solo te te ai e le lei. E to atolu se fulu tolu isi tangata ua maririu i New South Wales ma Victoria na o le COVID se fulu iwa. Mai le au maririu ua wha mawina e to se fulu baru mai New South Wales ma le se fulu rima mai Victoria. O le sola va ia wali patia mai New South Wales e iwa afe varu se lau fast fulu iwa tangata ua wha maonia le afia le wha mai no na winga wa si itia pe a fua i le fitu afe iwa se lau varu se fulu rima na wha mawina i le asona nafi. I Victoria wali patia iwa afe lua se lau wano sfuru rima, tangata afia i le lua sfuru fai tu rata ruai, ma wasi itia fo i mai le fitu afe ono se lau fa sfuru tolu, mai le asona nafi. Wali patia fo i le si itia le tito rau fai o tangata ufata o toria i mau tangase ngase, ona o le COVID se furu iwa. O whae roa mai ia whai numera o saun yeita mai tia onga i stete umai rua e toi fo i a onga na ua mai atu wanga. I Queensland e to atasi wha mawina mo maniu ma le ni maafe se rau whasfuru rua o tangata ua wha maonia lea fia. Tala muli ua tau tina le pula le NRL Andrew Abdo e moni sa te tauna sin bin pe turi tua le li o Daniel Tupou ila na pu e mawalunga ia Mikaele Ravalawa le wingi a St. George Illawarra. Sa iei pia Tupou lunga le malai na ua mai ala na pu e le afalo na rua le talonga ma ua le fia i le whaia onga le Dragons Anthony Griffin. O le so ua whae luai ua mōria Tupou i le pu e mawalunga lea e le komiti sa whaia le iloilonga.
o le ataria ina le whaasalanga e tasi le taalonga e misi ma iyo ina luna morianga. E le ofia whaisa whamtaranga le whaia onga le Roosters, Trent Robinson, a womanino le finangalo whaaria le whaarulungo le NRL li le mata upu. E tele nisi finangalo le fia ua whaaria le so i pengta whaelangi i le whae unga le lau whari sa whaatinoina le taalonga. Tala nā le Radio Samoa, mai Ausetalia mo le nei au auli. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo.